umukobwa w'imyaka 19 Afia Daouria yabaye ikimenya bose muri Afurika nyuma yuko abagabo babiri bari guhatanira kumurongora. Uyu mukobwa akomoka muri Sudani y'Epfo, azi nk'umwe mu bakobwa bafite uburebure budasanzwe, dore ko afite metero 2 na santimetero 13 z'uburebure. Ariko murumva uyu mukobwa ukuntu ari muremure di, ibaze umukobwa upima metero 2 na santimetero 13. Ewana, uyu mukobwa ni muremure kabisa. Nyuma yo kuba muremure, uyu mukobwa yagizwe icyamamare kubera ko abagabo babiri bari guhatanira uyu mukobwa. Harimo ndetse n'uri gutanga inka 350. Bamwe muri aba bagabo ari gutanga inka 105 na miliyoni 25 kugira ngo batsindire uno mukobwa. Wumve, umwe ari gutanga inka 350, undi agatanga inka 105 na miliyoni 25. Aba mu Rwanda hari umuntu uri buhite wumva ino nkuru agahita avuga ati ya bindi byandongora nitunge noneho ati ewana, ati muri Sudani y'Epfo ndabona ibi bintu bitabayo kabisa. Ariko biratangaje, ibi bintu muri Afurika biba ahantu hake cyane, kugeza ubwo umukobwa bamutangaho inka 350 na miliyoni 105. Ariko gusa birashoboka, biterwa n'agaciro k'ifaranga k'icyo gihugu ndetse n'imico yaho, kuko buri gahugu kagira umuco waho. Gusa ibi bintu biratangaje. Ngira ngo nk'uko uri kubibona ku ifoto, urabona ko uyu mukobwa ari muremure kweri kweri. Ubundi abantu tuzi ko muri Sudani y'Epfo cyangwa se muri Sudani haba abakobwa b'ibikara babi. Hari n'aho abantu bajya babiteraho urwenya bavuga ati muri Sudani niho hantu haturuka abakobwa bafite isura mbi. Ariko iyi video iri guca impaka z'uko habaye abakobwa bafite uburanga. Nta kuntu umukobwa baba bamurwanira gutya ngabe atari mwiza. Icyo bintu ntabwo bishoboka rwose. Hari icyo baba bamubonyeho kidasanzwe. Uretse kuba ari muremure, hari ubundi buranga baba bamubonyeho budasanzwe. Mu muco w'abadinka cyangwa se ubwoko bw'abantu bakomoka muri Sudani y'Epfo, uyu mukobwa akomokamo, ntabwo ukora ubukwe n'umukobwa mwakundanye. Wumve neza, ntago ahangaha bisaba gukundana nk'uko mu Rwanda ubanza gukundana n'umuntu mukamara igihe, amezi, umwaka, oya. Ho ahubwo imiryango niyo ibigiramo uruhare. Imiryango iraterana ikabiganiraho, hanyuma bakabona kuguha umukobwa wabo. Ku mukobwa ufite uburanga rero, umuryango we ufungura amarembo, maze imiryango y'umusore ikazana inkwano. Kumwegukana biba bimeze nk'irushanwa. Ni ukuvuga ngo ni competition. Kugira ngo utware umukobwa wo muri Sudani ni competition bihagaze ku ikofi. Urumva, ariko no mu Rwanda niko bimeze. Hari igihe umukobwa ari mwiza kugira ngo umwegukane bigasaba ko uba ufite ku ikofi. Ibyo bintu biba mu bihugu byinshi, kimwe nko muri za Pakistan, za Afghanistan. Hari igihe kugira ngo utsindire umukobwa waho bisaba kuba uri umuntu ufite intwaro nini iremereye iruta iz'abandi. Hari naho ndetse mu Rwanda unesheje undi akaba ari umutsindira. Hari n'igihugu numvishe ngo bagukubita inkoni 300, zarangira utarasaba imbabazi, ubwo baba bigaragaje ko uzabasha kwita ku mukobwa wawe. Ni ukuvuga ngo rero buri gihugu kigira imico itandukanye. Uyu mukobwa Daouria, umuryango we niwo uzemeza umugabo uzamurongora. Ni ukuvuga ngo baracyamupiganira, ntago baracyagerekana, baba bari kugerekana, ntago haraboneka umutsindira. Uzatanga amafaranga menshi, umuryango w'uyu mukobwa yifuza niwe uzamwegukana. Urumva ko rero buri gahugu umuco wako, ntago ibi bintu rwose biradutunguye. Ntago twari tuzi ko ibi bintu ari uko bimeze. Gusa uyu mukobwa hakubitiyeho kuba ari umustar, ari ikimenya bose, hakubitiraho kuba ari muremure, bikubitiraho no kuba afite uburanga. Ngira ngo urabibona ku mafoto, urabona ko ari umukobwa kweri umeze neza cyane, buri wese yakwishimira. Abantu rero muvuga ngo muri Sudani y'Epfo ngo habaye abakobwa babi, nagira ngo mbabwire ngo ibyo mama muri kwishuka, urumva ko ahubwo kugira ngo utware umukobwa waho ari ibintu binahenze cyane. Ibyo mwibwiraga
mukure y'amaso. Mu Rwanda nabonye haba abanyasudani benshi, nari mfite gahunda yo kuzashaka umuntu wo muri Sudani kuko nkunda abantu birabura, ariko noneho ndumva ahangaha barampabuye kweli. Ubu se inka 350 nazibona no kubona inka imwe k'umukobwa bigoye we. Cya mutubwire kabisa, ngewe nkuye y'amaso wapi, ngewe nayamanitse rwose. Mwakoze cyane, nari Yusufu Mugwaneza. Kora subscribe kuri Kasuku TV niba iyi nkuru igushimishije.